hirya za Muramvya twirirwa turwana uwo munsi, ariko Imana irafasha, nta muntu wagize ikibazo, twese turahuruka amahoro. Ariko mu gihe cyose twabanye neza, kandi twabanye nk'inshuti magara. Yamfashije byinshi kandi nanje namufashije byinshi. Icyo gihe maze gushaka abana be, yarafite abana ndetse n'abandi bavuye ino bari bakirindo, ndamubwira ngo kubera ukuntu turi inshuti, kubera ukuntu uri umujenama wanje mwiza, nani nzagufatira abana ku ishuri. Abana be nabigishije imyaka myinshi, abavyeyi babo n'abadimu kugeza nano mu Minembwe. Abana babo hari igihe ncicamo kabunganira nkabishurira ku ishuri. Ikindi kibabwira ko ari inshuti, ubushize oncle se n'abishwa banje buriya aramvyaye uko, ariko nanje n'umwishwa wanje nanje ndamuvyaye. Ubushize oncle se Bineza yangabiye inka, maze kuyingabira aka kazi kacu buri umwanya wo kuja kuyireba no kuja kuyiturira. Natumye Mpore hariya, aragenda jiriya imubanda, ndamubwira ati genda ngiyi inzoga uje guturira inka kwa so wanyu, ariko iyo nka numara kuyiturira ndayikuragije, mbese nyiragije ise yaragihari. Ndamubwira ati ndayibaragije n'umugubu niho iri. Ito nicyerekana ni byinshi sinabwo tubirangize, ariko Rwizigura yari imfura. Mu bahungu bake muri kino kinyejana b'imfura bari bahari, kandi b'abakirisitu yari abarimo. Yagiraga ubuntu, yagiraga imiterere itandukanye n'abantu benshi b'iki gihe, kandi yari umuntu ufite ubwenge bwinshi ko yavugaga make. Rero abo bantu bose twihanganishije uyu muryango n'umuryango wacu wose muri rusange, n'abandi bantu bose barahana batarahangaha, imiryango mbese abo bafitanye amasano. Asigaye bose uko bangana tubifurije iruko ridashira. Hanyuma inkunga yacu irazwi, ubwo rero ababishinzwe bazoyitanga muri uyu muryango. Murakoze. Murakoze fandi, murakoze kubura bandanyuzwe n'abandi. Atarengeje imyaka aza kumbwira, arambwira ati uyu mwana ntarengeje imyaka nimumungarurire. Ndamubwira ati gukuriye mwuno mwana, hari abandi bana benshi bangana nkawe, bishobora kugaragaza ko ari amarangamutima, kuko ga wewe nanje ni nkama nikuriye nk'umurumuna wanje cyangwa umwana wanje bwite, kandi afite abandi bangana. Ihangane akora akazi, azagakuriramwo abana bacu ntibazatinda gukura. Igisigara cyo kizagikuza abana. Icyo gihe tumubona ko ari umuntu w'umugabo. Ntabwo umwaka umwe warashize yari ku myaka deja agomba gukura. Turabana na Rwizigura, ariko mu gihe cyose twabanye neza, kandi twabanye nk'inshuti magara. Yamfashije byinshi kandi nanje namufashije byinshi. Icyo gihe maze gushaka abana be, yarafite abana ndetse n'abandi bavuye ino bari bakirindo, ndamubwira ngo kubera ukuntu turi inshuti, kubera ukuntu uri umujenama wanje mwiza, nani nzagufatira abana ku ishuri. Abana be nabigishije imyaka myinshi, abavyeyi babo n'abadimu kugeza nano mu Minembwe. Abana babo hari igihe ncicamo kabunganira nkabishurira ku ishuri. Ikindi kibabwira ko ari inshuti, ubushize oncle se n'abishwa banje buriya aramvyaye uko, ariko nanje n'umwishwa wanje nanje ndamuvyaye. Ubushize oncle se Bineza yangabiye inka, maze kuyingabira aka kazi kacu buri umwanya wo kuja kuyireba no kuja kuyiturira. Natumye Mpore hariya, aragenda jiriya imubanda, ndamubwira ati genda ngiyi inzoga uje guturira inka kwa so wanyu, ariko iyo nka numara kuyiturira ndayikuragije, mbese nyiragije ise yaragihari. Ndamubwira ati ndayibaragije n'umugubu niho iri. Ito nicyerekana ni byinshi sinabwo tubirangize, ariko Rwizigura yari imfura. Mu bahungu bake muri kino kinyejana b'imfura bari bahari, kandi b'abakirisitu yari abarimo. Yagiraga ubuntu, yagiraga imiterere itandukanye n'abantu benshi b'iki gihe, kandi yari umuntu ufite ubwenge bwinshi ko yavugaga make. Rero abo bantu bose twihanganishije uyu muryango n'umuryango wacu wose muri rusange, n'abandi bantu bose barahana batarahangaha, imiryango mbese abo bafitanye amasano. Asigaye bose uko bangana tubifurije iruko ridashira. Hanyuma inkunga yacu irazwi, ubwo rero ababishinzwe bazoyitanga muri uyu muryango. Murakoze. Murakoze fandi, murakoze kubura bandanyuzwe n'abandi. Vuge se dukereze hehe, ariko ndavuze ngo muryango wa Kirayi mwese mwihangane n'impore nyinshi. Nanone ndatanga Mpore ku muryango wa Gipara, naho ari hariya Ibisenyi abyumve,
na mushiki wacu Nyirahoza wari yumve ko mu by'ukuri twebwe abo tuvukana turi hano tumuhaye mpore nyinshi cyane. Nanone ndatanga mpore ku muryango asize wiwe wa bugufi ariwe Kinyana n'abana be, ndavuze ngo bihangane rwose, turi kumwe ntacyo mu bibazo byose turacyari kumwe kuko n'ubundi twabibanyemo. Cyo kurangiza ndatanga mpore ku itorero rya Gitasha, ndatanga mpore ku itorero rya Mikarati, by'umwihariko ndatanga mpore ku itorero kuri paruwasi ya Kigazura yaritunze imbaraga asa nk'umukozi wawe. Yemwe bantu b'Imana mwese turavuze ngo mwihangane, Imana itubika igihugu mu ijuru, abo bose bapfuye bizeye tuzabasanga, nuko Imana ibakire mu buruhuko. Saba ngaho vuga nabo gatoya babone kuvuga amafaranga. Saba natwe no gushima Imana. Ndashima Imana njyewe ku magambo atatu. Ijambo rya mbere ndashima Imana ko duhagaze mu murambo wa Rwizigura. Bavuze kuko yarangije, twari turi kumwe n'abahari hakurya kuri Gitave, natwe dusukiye twese nawe. Bavuze ko yarangije, ariko ngisubiyeho inyuma abanyakibondo bahaguruke. Nshatse kubabona ngo bahaguruke bose aho bari, aba ku Kibondo bahaguruke, naho kari kanshitse bahaguruke. Komeza amukomeza. Icyo ni kimwe nshimaho Imana, tubonye umurambo waje, Imana ishimwe cyane. Icya kabiri ni ukwihanganisha uriya mubyeyi n'abana be, twihanganisha umuryango nyine wa Kirayi wose, bihangane. Icyo ngiye kuvuga kuri Rwizigura bamuvuzeho cyane nk'imirimo. Ngiye kuvuga imirimo yakoze iwacu mu ikanisa ryacu rya Seruka, nico gusa mvuga gusa. Rwizigura twicaye hasi tugiye kubaka ariya kanisa riri hariya ku Kibundi, hariya bita ngo ni mu Basheba, hari ku musozi gusa uriho abagabo nta kanisa. Ariko twicara hasi turavuga ngo ese iri kanisa rizubaka bande? Twicaye hasi turatekereza abantu badufasha kubaka iryo kanisa, tuza kubona abantu batatu. Nyangeza nawe nahaguruka ari hariya, tuza kubona Rwizigura, tuza kubona Mutabazi, tuza kubona Dogiteri Rugira, twari batatu. Baraza bamaze gushika, nta kindi twababwiye ngo cyo twabararikiye ni uko twubaka ikanisa. Batanze amafaranga y'idolari 1000 ko ari batatu, 1000 cy'amadolari. Izo nizo faranga zazamuye kiriya gikorwa kuva ku musingi n'amatafari no gutwika kugeza ku musingi. Dusoza tuvuga ngo Rwizigura imirimo yakoze ngiye kurangiza, nuko nyine kumurangiza. Tugiye mureke mvuge nanone gatoya. Nanone tugiye Rwizigura, ejo bundi turi hariya aramaze ngo ese rya kanisa rigeze, mubwira uko rimeze kose. Arambwira ngo arazindutse nagaruka tuzicara hasi twongere tuganire. None gane ko kurangiza kwiye. Rwizigura yakoze imirimo myinshi uko bavuye cyane. Icyo tugiye gukora natwe kanisa rya Kibundi zotanga 1,000. Murakoze. Mu kanisa arahaguruka ngo aramutanze wisadaka. Umukobwa wiba aravuga ngo 8 uzava ngo bazawutanga. Ivyo bije ngine pano. Mbona inka 10 zinakorera kumukutana. Nari mpari nanje. Rwizigura ari umugabo w'igihumbi. Basaka. None ga inkunga yacu twazanye natwe turi Kamumbu urukwigwaje. Tuzatanga ikimasa ciza tuzakigeza muri urugo rwa Kirayi. Murakoze hasigaye Imana ibaki. Murakoze. Mukuru wa Rwizigura. Jewe Rwizigura ari inshuti yanje ikomeye. Ngaho reka twumve ambulance nawe. Jewe Rwizigura ari inshuti yanje ikomeye cyane. Yego. Rwizigura ava Nairobi. Yagazaye abantu bakomeretse niyo ambulance. Rwizigura ava Nairobi
yaraje ashike arambwira ngo yanzanisha yagiye ahita abantu ko muranumva neza arambwira ngo yanzanisha ati ngo yabonye ngo nta wundi yoyambika ngo ni jewe noneho bavuga uyu munsi wa none mbwira umusayidizi ndamubwira ngo iyo shati uyimese niyo nzojana guca urubanza ni iyi ngiyi kubera icyo kintu Rwizigura n'uburyo twabanye nawe ni ukuvuga ngo aje kurangiza naciye mu gitasha yarangije umunsi wa kangahe ni ukuvuga ngo ijoro twahagurutsemo twari kumwe n'ingabo za leta y'amajoro zari ku ndondo nawe ahita apfa nyuma yacu gutya hasize umunsi umwe ni ukuvuga ngo Rwizigura twabanye neza yari inshuti yanje aje kuja ku ndondo namaze muwiwe iminsi 3 turi kumwe nawe dushaka uburyo tugenda Rwizigura twabanye neza ni inshuti yanje ni ukuvuga ngo umuryango wa Rwizigura nanje mbahaye igitungwa kiri hariya mu irango rya Baruka amafaranga yose asabwe muyazane amafaranga 2,000 urakoze ambulance urakoze mihangane arahari perusa arahari basigarane gatatu nshimye kuba ku munsi mukuru w'umwana wacu twese turamuvuga amagambo makeya cyane tuza kurambaguza ngo tumuvuga cyane yari muto kandi akaba mukuru twarareranywe turakubaza turabana ariko Rwizigura akaba umuntu kwiwe kose ndamusiga ngarutse arambwira ati noneho wowe ndambona rero turatwiye kandi ari wowe tuvuga kandi nkabona turanganira mukuru wawe ariko uzaze tubane kuri munsi cyo ntanumva ntagira umutima kuza muri biriya bihugu Rwizigura turabana imirimo twakoraga turayikora ndaza kugira mu rugo turabana Rwizigura yari umuntu mwiza Rwizigura mureke mubabwireho gakeya mu minota 2 Rwizigura nabonye afata umushahara guhera mu mibunda agura amahuzu 48 ya sepi ngo bavuze ngo abagore ngo batishoboye ngo amafaranga ngo akwikuyagurira abo bagore ngo buce Rwizigura ababene wacu bamwishe batwanze afata umwana w'umufurero ngo nimbiriye w'imfura aramuzana aramurera aramwigisha primaire amwigisha secondaire uko ibi bita byabaye ngo ari umuprofesseur yefirunenge ariko wumva ibintu yagaza ko Rwizigura azana umwana w'umuturanyi ibyo ari byose yari mubyara wacu ariko isakagira ubushobozi bwo nta muntu nabonye mu myaka ya Rwizigura mike wigeze afata umwana wundi ngo amujane Burundi muri foye ariko Rwizigura yafashe umwana w'umukobwa nk'umwana we yabyaye aramwigisha abona diplome Rwizigura arataha umubyeyi ababyeyi bacu badusize n'uyu mwana wacu gukorera umuryango neza ni inshingano zabo gukorera uza agakorera se kurusha agakorera se wabo akorera kwa ndanyuzwe biriya byiwe ni ikintu gisa n'igikomoka muri se habaye ikibazo cy'intambara zo muri iki gihugu yise Dominico aragenda atabara mu Rwanda ngo aveyo atabara ubwoko hano igihe abasare bari bamereye abantu nabi arabikora uyu mwana ntiyobura ubutwara habuca nuko yari afite ababyeyi nabo bameze nkabo ishaka nta kindi kintu gisa nabyo Rwizigura nsoza njewe Rwizigura nari nzi ngo mu kivi twasigaranye muri iki gihugu mu buzukuru bakiraye muri ba data wacu muri bakuru bacu nari nagaza twahura gusa aho twicaye tugasa n'abantu ijana kumva nta rungu habe nawe narambwiye ngo dutahe twe mu gitashe y'ubundi dutaha arambwiye ati jewe nzotaha ariko sinzojana igihe cyanje ko kiregereza ko ndashaka kwegereza amasezerano yanje jewe nzotaha mu gitasha aronje gukorera imirimo tugende zaza ngusanga ejo bundi tugarutse turahunga tuja kundondeza intambara zisenya n'uyu mugabo watwanze turagenda ngo tugere yarampamagara ati noneho wewe wajanye abana bari muri secondaire kandi kunduno bazaborora intama ariko ntibazabigisha abana genda ugarura abana igihugu n'igitungana tuzasubira tujana mwa bantu mwe kuba nabuze uyu mwene data nabuze ikintu gikomeye ibyo ari byo byose aho nagaza nca bagazava ngo ni Rwizigura aho aciye bakavuga ngo ni nabonye abantu baza hari umuvyeyi mwe wakwigishirwa w'umuganga nabonye yurira uruzitiro ngo arambonye ngo bavuze ngo narapfuye anitawe
wise wa Nyandorimana yari umuganga wavuraga kakana kiwe hariya kandi abantu iyo bibwira ngo gupfa twebwe turasa n'abagendaga bashaka amagare ariko ntitwayabona ariko umuntu wicaye mu rugo umuntu akaza urupfu rukamujana ibi ngibi byose ni umuteguro w'Imana Imana izijana uwo yishakiye twebwe ubwacu ntacyo twogera tubihinduraho hasigaye mwene data tubifurije uruko ridashira murakoze uwo mukecuru mwihangane arahari perusi arahari basigarane batatu nshimye kuba ku munsi mukuru w'umwana wacu twese turamuvuga amagambo makeya cyane tuza kurambaguza ngo tumuvuga cyane yari muto kandi akaba mukuru twarareranywe turakurana turi abana ariko Rwizigura akaba umuntu kwiwe kose ndagenda ndamusiga umucundagara ngarutse arambwira ati noneho wowe ndambona rero twese kandi ari wowe tuvuga kandi nkabona turangana na mukuru wawe ariko uzaze tubane kuri uyu munsi cyangwa nanumva atagira umutima kuja muri biriya bihugu Rwizigura turabana imirimo twakoraga turayikora ndaza kugira mu rugo turabana Rwizigura yari umuntu mwiza Rwizigura mureke mubabwireho gakeya mu minota 2 Rwizigura nabonye afata umushahara guhera mu mibunda agura amahuzu 48 ya sepi ngo bavuze ngo abagore ngo batishoboye ngo amafaranga ngo akwikuyagurira abo bagore ngo buce Rwizigura ababere wacu bamwishe batwanze afata umwana w'umufurero ngo nimbiri w'imfuzi aramuzana aramurera aramwigisha primaire amwigisha secondaire uko ibi bita byabaye ngo ari umuprofesseur yefirurenge ariko wumva ibintu yagaza ko Rwizigura azana umwana w'umuturanyi ibyo ari byose yari mubyara wacu ariko isakagira ubushobozi bwo nta muntu nabonye mu myaka ya Rwizigura mike wigeze afata umwana wundi ngo amujane i Burundi muri foye ariko Rwizigura yafashe umwana w'umukobwa ni nk'umwana we yabyaye aramwigisha abona diplome Rwizigura arataha umubyeyi ababyeyi bacu badusize n'uyu mwana wacu gukorera umuryango neza ni inshingano zabo gukorera uza gakorera se kurusha agakorera se wabo kakorera kwa ndanyuzwe biriya byiwe ni ikintu gisa n'igikomoka muri se habaye ikibazo cy'intambara zo muri iki gihugu yise Dominico aragenda atabara mu Rwanda ngo aveyo atabara ubwoko hano igihe abasarumi bari bamereye abantu nabi arabikora uyu mwana ntiyobura ubutwara habuca nuko yari afite ababyeyi nabo bameze kabo ishaka nta kindi kintu gisa nabyo Rwizigura nsoza njewe Rwizigura nari nzi ngo mukivi twasigaranye muri iki gihugu mu buzukuru bakiraye muri ba data wacu muri bakuru bacu nari nagaza tuhura twahura gusa aho twicaye tugasa n'abantu ijana kumva nta rungu habe nawe narambwiye ngo dutahe twe mu gitashe cyo bundi dutaha arambwiye ati jewe nzotaha ariko sinzojana igihe cyanje ko kiregereza ko ndashaka kwegereza amasezerano yanje jewe nzotaha mu gitasha aronje gukorera imirimo tugende zaza ngusanga ejo bundi tugarutse turahunga tuja kundoneza intambara zisenya n'uyu mugabo watwanze turagenda ngo tugere yarampamagara ati noneho we wajanye abana bari muri secondaire kandi kundona bazaborora intama ariko ntibazabigisha abantu genda ugarura abana igihugu ni gitungana tuzasubira tujana mwa bantu mwe kuba nabuze uyu mwene data nabuze ikintu gikomeye ibyo ari byo byose aho nagaza nca bagazava ngo ni Rwizigura aho aciye bakavuga ngo ni nabonye abantu baza hari umuvyeyi mwe wakwigishirwa w'umuganga nabonye yurira uruzitiro ngo arambonye ngo bavuze ngo narapfuye anitawe wise wa Nyandorimana yari umuganga wavuraga kakana kiwe hariya kandi abantu iyo bibwira ngo gupfa twebwe turasa n'abagendaga bashaka amagare ariko ntitwayabona ariko umuntu wicaye mu rugo umuntu akaza urupfu rukamujana ibi ngibi byose ni umuteguro w'Imana Imana izijana uwo yishakiye twebwe ubwacu ntacyo twogera tubihinduraho hasigaye mwene data tubifurije uruko ridashira murakoze uwo mukecuru ndashimira umuntu wese wageze hano abe mutoya abe mukuru ndabashimiye Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ubundi ndasaba imbabazi yenda kuba yaraye nabi akaba yariye nabi iki ni igihe turimo igisigaye icyo gihe kizorangira ubundi ndashimira ingabo z'igihugu
mwarakoze kabisa kuba mwaratugejeje hariya iwacu. Jewe urabona ndi mutoya ndagira ngo ku myaka sindi muto, ariko ngira ngo ishusho yanje n'igihagararo canje mu ruzi uko ngana. Abanyamoko bari mu gupfa kumbona bagasa n'ababonye, ndagira ngo inka zigiye kuza bakavuga ngo shefu yaje, ni ukuvuga ngo amahoro y'abana. Ndabashimiye kuba mwaratugejeje hariya, ubundi ndabashimiye kuba mukibashije hariya. Nimba umurambo w'uyu musore baranze kuribwa n'imbwa, nuko tugirana ubucuti nabo. Igihe bahunze mbere, ndagira ngo abantu bose barabizi, bose barahunze barora hariya iwacu, baza bavuga njyewe bakavuga na data, bose baraje birunda mu nzu, abandi ngo bamare kuzura mwacu, abandi babona kujya mu yandi mazu. Kuba mukibafite nari nzi ngo byenda bikurikiranye n'ibyo badukoreye, ngo byenda dusanga nabo, ariko kuba mwaragize umutima wo kubana nabo, natwe twebwe turi inyuma yanyu. Iyo muvugaga ngo hagira icyo mubakora, tuba twaraturanye nabo, ariko kuba mwaragize umutima mwiza wo kubana nabo, mukirengagiza ibyo badukoreye ibyo ari byo byose, ndabashimiye kabisa. Ubundi kandi aba bagabo izi zari inkingi, famiye zigira inkingi. Kazabuloni yari inkingi muri famiye, ntimumubwiye ngo akore ngo ahakane, kandi yarazi gukora, yarazi korora kwiwa hayahinga, kandi uko korora hayadandaza. Mu myaka mikeya yari yaranyazwe inshuro 120, zasubiye kunyagwa zirenga 120. Uko kwari ukumenya gukora, igihe cyabo bazikoze neza. Uyu mwana rero Rwizigura nawe yarakoze, yarakiri mutoya, ariko kuba Imana yarabarinze ikabibagejeje aho ngaho kabisa, ndabashimiye. Kandi ndashima Rwizigura kuba yadusigiye ba Rwizigura benshi. Jiko ndabona abantu mureke kujya mu kajunjuriro, yasize abagabo, yasize abakobwa, abo bose tuzobarera. Twebwe ndabona bacu twarabarize bafite aho bageze, abo nabo turabafite. Igisigaye mukomere, Imana yo mu ijuru ibahereze uruhuko. Reka tuvuge inkunga yacu y'abarundi batanze 794. Muri izo 700 harimo iz'abakobwa 274. Bambwiye ngo mpereze kinyana 100. Barasura kandi batanze inka 14. Murakoze. Sawa. Murakoze. Abantu bihangane batakaje n'umuryango wabuze abantu benshi, babuze baratinda. Aba bantu babaye bavugaga nta muntu wo kwicaza umuntu wahuye na bibi, kandi icyatumye bitinda, umuntu uko araje kuvuga agahera ku muntu, yava ku muntu akaja ku wundi, cyangwa no birakwegana. Nanone tugiye ku bantu bataza batinda b'abasirikare, kandi muri aba bitavye Imana bari mu musirikare. Ibihumbe byamaze kugera mu ijuru, bijya bariko batubwira ngo ibimenyetso byabo ngo biza bigaragara bakiri hano mu isi, abazajayo mumpereye Yesu icyubahiro.
ibihumbi turamye uwo mwana none Imana icyubahiro haleluya 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 kuko abakiranutsi bazabagenda mwene data tuwo kubaza gusa zageze oya aho twari turi twageze hariya dusanga abandi baramukurikiye muri byo bavuga ngo ni ibihumbi bizasobanishije nta saha n'imwe ntaho wokwisha isaha n'isa hariya baruta ibihugu uko abantu bariya abariyo nibo benshi kuza bahari ntabwo tuzaba ibihumbi ariko twari dukwiye kunezerwa nk'abagabo haleluya haleluya abari ibihumbi turamye kuri twebwe twareke tubareke reka duherekeze abantu mu byishimo Reba munyamo. Bazo izindi. Gaya akura. Abade bazo ikamisho. Akura ba. Kura yaba fotora uhaza. Kaze. Kaze. Ayiko berewe yewe. Ugara foto yewe kanzunya. Umeze ho. Amutsima yongera bana ukumbura ongera abantu bagera haza bana bakumbura Gatimbo kandi gatimbo amakanko mukuragara sana wawe uzuba ndakurya none ko mwandimba ati neza mana we yewe esa kamurambona niko mbaye ntekereza kuko kuba gahunda ni byiza cyane ntabo ushobora kuvuga umuntu ngo bamuhetse kandi umuntu burya aza avugwa n'abantu babiri gusa kandi bakamuhetse ni ubuhamya bw'itorero n'umwirondoro yego harya niho umuntu akubiye nuko ibindi byose abantu ni ugusubiramo bigatera kurondora none kuko mpagurutse aha ko murabona ngo nuvuga Rwizigura nkamuhera oya vuge se amasaha nuko tuvukana nawe oya mvuge ko nyina ari we nkurikira aho mvuge se ko Rwizigura ari umwana wanjye mvuge ngo yankoreye ibi ngibi biriya byose mwubishe bavuze natwe yarabidukoreye urya mugore mwubishe bashakanye wa mbere yari umwana wacu ntimwumva ko byikubye ntitwobihetse ariko rero njyewe ndashimira Imana ku magambo nk'angaya kandi nze gutanga mpore ku miryango icya mbere ndashimira Imana yabonye ko Rwizigura abaye imbuto yeze
Imana ikamusarura kandi Imana ikamusubiza ikamukorera uko yayisabye. Imana ihabwa icyubahiro. Si umuntu wese, si amasengesho ya buri muntu wese yokumvikana bene uko nguko, ariko murumva ko yasabye Imana kandi Imana ikamwemerera ikanamwimura ikamusarura nk'imbuto yeze. Icya kabiri, ndashimira Imana ko umurambo wa Rwizigura utaririwe n'ibisiga ku musozi. Rwizigura yarapfuye ngo amare gupfa turababara, ariko nsubiye inyuma ho gato yararwaye ararwara aja kwivuza i Burundi, ararwara arivuza aruharuka za Kenya. Twatekerezaga ko wenda ariho azagwa tutazamubona, ariko Imana iramurinda iramuzigama aragaruka ashika hano. Ejo bundi azindutse Imana iramusarura. Urupfu rwe mwarwumvishe ntabwo turusubiramo, ariko icyo nshimiraho Imana cyane, ndashimira Imana kuko umurambo wa Rwizigura utaririwe n'ibisiga ku musozi. Imana ishimwe cyane. Icyo kintu ni kinini mu mutima wanje. Yabivuze se bineza hariya, nagiye kubasura, icyo yambwiye nico kandi yakivuze nanje arije bukuvuze. Rwizigura umurambo urawuzi ugiye kurirwa n'inyamaswa n'ibisiga bizomutobagura amaso ku musozi. Arambwira ati Muyomba uhumure, simbaye mbona ko umurambo woribwa n'inyamaswa, simbaye mbona ko umurambo woribwa n'ibisiga. Ati bariya banyindu bamwishe, nubwo bamwishe ariko hariho abatokunda ko umurambo uribwa n'ibisiga ku musozi. Bibe ko nyine Imana yabonye ko uwo murambo utorirwa ariko ntiyabikoraga nayo. Yemwe Rwizigura yabanye n'Imana mu bihe byinshi. Icyongeyeho mu by'ukuri ntibyahekeye aho, ndashimira Imana kuko Imana itugejeje kuri uyu munsi, umurambo we tukaba twarawubonye. Naratekereje noneho Rwizigura tumeze nk'aho Imana imuzuye nubwo atazutse, kubona umurambo we ngo turawubonye turawuherekeje mu cubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Warababaye umubabaro w'ingereka, umubabaro ugira ingereka hejuru yaho. Tubabara ko yapfuye, tubabara ko aguye ku musozi tutamubonye ngo tunamushingure, ariko Imana irabikora. Ari we hariho n'undi mwana wari watabarutse na William Gahwera muzukuru wacu n'abagwa ku musozi, ariko abo bantu ndashimira Imana ko byose Imana yaduhaye imirambo yabo tukaba twishimiye. Ikindi kandi ndashimira Imana iduhaye kumushingura mu cubahiro. Narebye aba bantu bose buzuye umusozi numva ndanezerewe, ndavuga ngo nubwo Rwizigura yadusize ariko Imana ishima ko tumuhambe mu cubahiro. Amen. Icyongeyeho ndashimira Imana ko natwe tuhabaye kumushingura. Murabona data yatubyaye turi benshi, abahungu twenyine turi 9 ni jewe muhereza muri bo. Abatatu baradusize, abasigaye turi 6, ariko ni jewe njenyine uri hano. Ariko nubwo ari jewe njenyine uri hano ndarepresenta umuryango wacu wose. Ndashimira Imana ko duherekeje Rwizigura. Imana ihabwe icyubahiro. Ubundi kandi ndashimira Imana murambabarira. Ndashimira Imana ko Rwizigura arangije akizeye Imana. Muri iki gihe habaye impanuka nyinshi z'umutima, umuntu akanyerera gutya muri kumwe kayoberwa uko abaye, se ko wizeraga bikugendeye gute akakunyura mu myanya y'intoki. Ariko ndashimira Imana ko uhereye atangira kwizera Imana kugeza arangije ashoje neza, ashoje nk'umukristo, sibyo? Ashoje ubu buhamya ntibwabanejeje, nushe tuguwe neza kuri ubu buhamya. Yemwe ndumva ntako nashimira Imana, ururimi ni ruto. Imana ishimwe ko arangije yizeye Imana kandi dufite ibyiringiro ko tuzamusanga mu bwami bwo mu ijuru. Icyongeyeho rero ndangiza, reka ntange mpore ku muryango wa Kirayi wose muri rusange. Tuvuge se Mbaragasa nawe ni umuvandimwe, ni manyana yacu.